manya umweshongozi wawe Arkera Media News Center utuba tukuretera binji ibikumukwataho numanya ningatore kumumanya bitu ibyakozire nibiya Arkera Media News Center tuba tukisha makuru minji ukurwo mbeshongozi ukurwo mu ruborogeri izoba hamwe na no mu Central Uganda manya oyeje kandi utaruga program liking sharing Arkera Media News Center tuhireyo Umuribo wa Kera Media News Center webare kubano geno misono following amukutugwe tugwa YouTube, Facebook, Twitter, Instagram kandi cyo kubano korani tubakire cyamano ona kurera izoba turahanuya ari niyo mwengora tuyine umukuru Peterson MJ naza kwana geno misono korekana tugambera binji munonga atukwatagaine na namazaroge omu music gatari mazaroge aziro just kuyatanika endongo emyaka 18 yahereza nakora tinko rasokwana ofera sharing video yeji oliking kandi osharing oliking waskwanta tugenda kurunje omisho no kurekana tumanya story iyo mukuru Peterson ananabo atiraho intekatekezi ezo kureka ngo na geno miso no kucelebratinga emyaka 18 reka tumwakire atoyanzure kandi atugambere na nembera nko kwera bene itambara bosta kwakira Arkera Media News Center ninye nakira amagaragaho ni marungi sebo ni ndakasato ikinira kimwe twine kuba smart izo musaka gira ati Peterson akakari kace ko kakumurebere nyamwazo amukora ati na retsa cyo nakigagumukira kimwe cyaba cyangu akandeba nkaisha wakumanya that is good tugaruka muramu antureba ngo emyaka 18 zero no zakubana wa celebrating ningase ukora birthday emyaka 18 ejo birthday ntura kumanya ne yacu mureba ari nakuri emyaka 18 ne achievements kan nekindi oyirehebyo emyaka 18 nayo ne ya long serving in gospel ministry noreba we Christian artists we celebrate how God has given us the victory day by day. So emyaka 18 neyo celebrating abantu banje abatwire nanye nyemerire nabo bemerire nanye music industry intwire mweji ndukwereza abantu barahanga kurabira music yanje akuba music gospel music changes gospel music hindura amagara ganje yahindura amagara gabanywana banje yahindura amagara ga fans banje abariyone bande bakandi bakumpurikiriza. Yes. Peterson celebratinga ekintu cyorobi kugira ngo celebrating ezo myaka 18 kace nano muri bari nakureba tutera akantu ako kujye tukuka kinkubandi yawunyizuka ekintu echo mbara musiga ganda kuseseka reka celebrating echo kubanza I was a street child hatu nyowe kankubere open okukwata microphone keshongora hagati y'abantu eche munonga kandi batari babunje kweshongora abantu 20 wanje ke nesheme kubera celebration because I didn't have that hope that one day I'll hold the microphone and I go in the front of people and they believe in me, but now ninyeshongora umutwaro no kurenga gw'abantu umutwaro gw'abantu no kurenga ijo koruka cheka hari I've been going ijo kandi kororo omusheja hanga pastoruzi ya Bujingo ijo akarya otwamwakira Holy Spirit Fire Church Family Ministries, you know nekintu cyangu to me ekyakabiri my background was so munyarwanda mbaceta inzangano inzangano my